Так, братишка, не болду? Assalomu alaykum, qandaysiz? Assalomu alaykum, tug'anlar. Bo'ldi, aka, жүрөбүз. Баягы Тамаевга вызов таштаган, баягы чот Тамаев билип калып, чот таштайт окшойт да сагачы, ошо не болуп атат? Не гаптар? Sizin kanalыңызда видеоролик чыкты. Просто элдер жазып атат, била, сен Шахан каналында көрүп калдым эле депчи. Бирок, мен биринчи рахмат айта кетейин. Өтө чоң рахмат поддержка үчүн. Туугандар, буюрса тез арада гонка болот. Болгону менин аудиториям кичинекей болуп атат. Еще туугандар, айта кетейин, мен машинем билесиңер да, мен машинеме көп адам ишенбей атат, братан. Баягыңа. Ооба, Санта Фе, просто бизде Кыргызстандан эч ким келбеген үчүн мен чыктым да. Мен кайрыларым күчтүүрөөк машинеси бар братандар болсо. Кегиле, мага машинеңе ишенбесеңер, мен организовать этип берем, Асхаб Тамаев менен учурашууну мындай. Жолугушууну. Короче, ал мощный кылабыздан, контент кылабыз канал ачканда. А так прическа мощный экен. Мага прическа мощный экен. Азыр эс кылабыз да, братан. Серьезно? Сиз өз чачыңыз өсүп кетти. Жок. Мага көп эмес. Шаха өзүңө карап жүрчү, чачың алдырчы, жакшы кийимдер кийчи, сен комфорт плюс иштеп атасың. Эконом эмес деп ошого көп жазат. Ошо сен прическаны көрүп жатты. Мен деле алдым. Сен кандай деп тургандар? Короче, братан, эс кылабыз. Прическаны? Басың мен ишканага барайлы. Таныштар бар. Мен братан өзүбүздө не кылабыз туугандар? Парикмахерский бар, салон бар, братан. Ошо парикмахерский бар, кичине караштырып фасад тоңдоп коелу, братан. Болду, кеттик, братан. Кеттик. Мен күлүш. Короче, туугандар, азыр чачты алдырып берем, братишка, туугандарым бар. Сонун жер, ишеничтүү жер дейт го, барайлычы. Братан, бизнес сезип көрөсүзбү? Машинаныбы? Бизнес класска даяр болосузбу? Өтпөйсүз чачты алдырып. Азыр чачты алдырасың, күлүчүмдө кет туугандар. Бизнес класска чыксынбы, чыкпасынбы, Шаха брат, айткылачы. Контент көргөнгөр келеби, көргөнгө келбейби? Мына машина экен. Отуруң, братан. Ачабыз. Жөн эле барсаңыз ачылат го. Мына машина. Бисмилла. Камераңызды берсеңиз мен кармап алайын, а, братан? Бисмилла. Мана кантип жылдат, Өзү от алдырсаңыз өзү жылат, братан. Неме память сидениясы бар да. Не деп атат? Туугандар. Бул өтө мощный го, а? Жакшы өсүкө. Так, азыр барабыз парикмахерский бөлөң, а? Туугандарга. Мен өзүм братаным болот. Бар турган братан. Келе бересиздер. Адрести айтабыз туугандар, азыр мощный жер, сочный жерге барабыз, красавчик кылып коет. Анан туган неме айта кетейин, братан. Эси ошо даяр бизнес сатабыз. Кимге кызык болсо, парикмахерскийдиби? Парикмахерский, салон красоты, жанагы там губы делают, братан, все есть там. Женский, мужской. Короче, азыр барганда көрөсүз. Бол. Айдан кеттик. Там, мына не кылат азыр? Как положено эле торумуз терип туруп айдай бересиз да, братан. Торумуз тептим. Космолет да. Түшпөйт. Түштү да, братан. Өтө баягындай. Өтө мощный. Ощущенияларды айта бересиз да. Өтө чоң экен мына. Чоң, братан. Мен дагы ремень тагып алайын, а? Өтө чоң машина экен. Чоң экен, а? Мына Аризодан кийин мына отурсам чоң. Айлай, мощный го, Жактыбы? Туугандар. Бизнеске точно чыгам эми. Короче, азыр кичине фасадты оңдоп коебуз, чач баштарды, кичине тияктарды, сакалдарды, өз сакал жок, эмне кичине бар го, кичине каратып коебуз да, а? Бул фасад деген сөздү трендке чыгарып жүргүлөчү туугандар. Фасад элдер кимге барсаң рожа деп сүйлөйт да. Фасад деп сүйлөйт. Интересный да, мындай. Фасадты оңдоп коелу. Фасад кичине карап өзүбүзгө дегенде анан бир жолу мынау парикмахер силерге көрсөтүп туугандар. Если издеп жүрсөңөр өзүбүзгилер кыргызстандыктар ачкан. Өзүбүздө, братан, өзүбүздө атыбызда сразу өткөрүп беребиз. Даяр бизнес. Даяр бизнес алсаңыздар болот. Кирпич чач алса деле болор. Эт, братан, мына. Эртең саат 9-дан кечки саат 9-га чейин иштейт, братан. Эртең 9-дан кечки саат 9-га чейин. Солга. Братиславская 14, если что. Сол жака бурулсаңыз деле боло берет, оң жака бурулсаңыз деле боло берет. Метродон, братан, 2 минут жол жүрөт. Адрес кайерде эле? Братиславская 14, Братиславская 14. Экранга жазып коебуз. Экранга жазып коебуз, ооба. Братан, качың эми? Мисалы, бир заказ түштү, алып кетип атасың, а? Кетип атсаңыз, извините, молодой человек, можно я добавлю точку дейт да? Экономдо эмне дейт? Айтайынбы, братан? Я там добавил точку дейт, же болсо останови высадим дейт да? Экономдо. Ооба. Поверьте, еще я вам доплачу, или я вам на чай оставлю деп айтат да, братан. Мен кече күнү мен сизге лично видео жөнөттүм. Болгону 800 сомдук поездка.
Qancha chivi? 2,5 ming chivi jo'natib qo'ydi. Yandex o'zining to'g'ri. Chivi ko'p bo'ldi biznesda. Chivi o'sha. Aslan chivi ekanda. Bratan, основной доход Яндекс'ten bo'lmaydi bizda. Suv bormi? Suv, salfetka bor, bratan. Ichasizda. Suvda insam so'kmaysinmi? Yo'q. Biznesda, blядь, jetdim suvda olib chiqib ketib qoldi deysizmi? Yo'q, geda o'shanday passajlar chiqadi, allar, bratan. 2-3 suvda olib ketib qoladi deydi. Сразу забирает салфетку, suv, даже зарядник иногда. Ova. Короче, tuvanlar, hozir parикмахерскийga keldik, mana oldimizda turadi. Kirib sizlarga ko'rsataman, готовый biznes, chachin oldiram deganlar dag'i, pedikyur, medikyur, там женский, мужской, любой kelsa sizlarga ko'rsatamiz-da. O'shanday men hali kirelakmi, ko'rgan jo'qman. Kirib hozir nima qilamiz? Есть готовый biznesni полностью shu zdaniyani sotib beramiz. Qolasin, как бы o'shanday uslugalar bor. Anan ishtayim degan нормальный parikmaker, usta ballar bo'lsa, ha, o'sha ishga olamiz. Ayol kishini dag'i ishga olamiz, bratan. Qisqasi mesta ko'p, hozir gitsangiz ko'rasiz. Ket deganda. Do'stlar, men fasad test deb qoldilar. Bratan bir qarab qo'ymoqchi. Hozir ko'rasizlar, rezultat. Aytasizlar. Короче, Братиславская 14 zdaniyani art jag'ini o'tsanglar mana o'sha yerda. Kelib, смело eshik telib kelardilar. Yo, Sultanov deb. Men bratanim bo'ldi bu yerda. Mana tuğanlar parikmahерский soat 9 dan 9 gacha ishlayotgan o'zi Qirg'izistonlik bolalar. Men taniganlar bor-ku, bratan. Siz подписчиклeringiz arasida. Kiramiz hozir. Bu yerda atelye bor, bratan. Mening nerda u? Atelye bor. Ejashda moshina qilib chachim oldirib qo'yam deb o'tadi, hozir kiraychi. Ko'raychi, bratan. Giraylik. Мы с камерой deb qo'ysalar-da. Мы с камерой, можно к вам? Да. Да, tuğanlar. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Apa masterimiz. Здесь мастер, bu yerda ne qilasiz? Bu yerda nima qilasiz? Aha. Женский. Da, tuğanlar, qarag'lar, bu yerda женский, kosmetolog, tam men turasi tushunmayman bu yerda ne ish qiladi. Biz samg'an yoshartiramiz. Qo'llar qilamiz, vitaminlar yuzlarga, медицинский proseduralar, mana hamma narsa. Ko'rdingizmi, bunday apparatdan. Чисто, аккуратно, все есть. Bratan, оборудованиyaning bombasi o'sha yerda. Yaqinda biza aziz musofirlarimiz, singillarimiz, yigitlar, qizlar yaqinda biza yangiliklarimiz bilan shu gapira olasiz. Yangiliklarimiz bilan sizlarni kutib qolamiz. Ajoyib yangiliklarimiz bor, ajoyib proseduralarimiz, apparatlarimiz bilan sizlarni kutib qolamiz. Senalar qanday? Eng qizig'i senasi o'zi kerak bu yerda. Самое интересное bu yerda senasi. Nimasi, masalan? Ты говоришь, губы тут делают? Yashartiradi, bratan. Skidga, чтобы да, bizni подписчиктер kelish uchun kichkina bayonday qilish kerak-da, shu подписчиктер kelish, interes qilish kerak, skidga bo'lish kerak. Qisqasi men ortimdan kelsin, bratan. Qancha bo'lsa, qancha skidga qilib berasiz, aytib qo'ying. 30% skidka qilamiz. 30%. Ha, surishtirib, baholarni surishtirib kelishlarim. Libo yerdan so'rab kelasizlar, bizning ortimizdan kelsangiz, Shahar bratanning ortidan kelsangiz, Sultan. Ben Şahan altından gelirsin. Tuğanlar Şahan kanalda çıkardı bu. Şahan altında Şahan'ın videosunu görüp keldim dep. Hem katınlar bolsa, özün örüp, tiyaqtap, strişka, nerede kirip, ona ecege aytasınlar. 30% bunday 30%. Başka yerden surap durup kelaverasın o şey. Nerede muncha eken, sizlarda muncha desеңiz. Bon. Rahmat opa. Sizlarga ham katta rahmat. So'z chashtaldirgan ha. Tak. O'zi normalniy o'xshaydi meniki. Ancha emas-ku. Yaxshi qilib qo'yaver. Shunchalik son bo'lib qoladi. Alo. Ha, chashtaldiraylik chaymiz ekin. Birinchi qarang. Nima qilaylik? Siz ham buni men bilmayman, Sulton aytdi, son oladi deb. Fasadni yangilash kerak. Bo'ldi. Stilni o'zgartiramiz. Короче, bu yerda o'zi duvoyka olsa bo'ladi. Albatta. O'zi duvoyka o'sha kerak, ha? Duvoyka olib, kichkinaroq. Bo'ldi. Boshlaymiz unda, tuğanlar. Ketdik. O'chira. Tuğanlar, fasad ne deyapti? Fasad o'zgaribdi. Assalomu alaykum. Tuğanlar, mana qarag'lar, o'tda sonun, o'tda moshina. O'zgarib qoldimi o'xshaydi, kommentariyga yozib qo'ying. Anan, yigitlar, bu готовый biznes. Готовый biznes, ha? O, готовый. Готовый biznes satıladi. Senasini sразу aytib, eng qizig'i bu yerda senasi-da. Senasini aytayın. Полный уж готовый biznes 550 ming. Если alam deganlar bo'lsa, telefonini qo'yib qo'yamiz, adresini, telefon çalıp, kelib, o'sha yerda o'zingiz Qirg'izistonlik bolalar сөйлөшүп alsanızlar bo'ladi, готовый biznes. Anan, chaldiram deganlar 350 so'mdan boshlanadi yigitlar, kelib, 350 so'm qanday boshlanadi? O'zi 400 so'm, 450 so'mdan chaladi. No, men kichkina hazayman doговориться qilib qo'ydim, shahardan deb turib kelasizlar. 350 so'mdan oladi, adresi bor, telefon bor, çalıp, yozib, сөйлөшүp.
Братиславская 14. Так. Аялдар деле келсе боло берет. Аялдар тарттык го алар дагы Ооба. келе берет. Полный услугалар бар да. Эми готовый бизнес иштетем дегендер, туугандар, карагыла. Бул полный инструментте калат, а? Полностью. Братан, куртканы алып эле чыгып кетебиз. Ооба. Только куртканы алат, полный бар жок мында. Кичине мындай тартып коюң да, кичине Короче. обзор кылып. Тоже комната бар, оно жерде кассасы, уборный, ол жерде да мини кухня туугандар. Дагы эмнесин айтып берейин? Раковинасы бар. Так, 3 стол бар могул жакта, 1 стол бар, анан могул жакта косметологиясы бар да. Ошо, братан, тетик жакта немеле жанагы тырмак кылат, а? Педикюр. Тетик жакта да 2 комната бар, короче. Ооба, 2 комната. Ошондой. Общий канча? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. О, короче, hesapta 7 комната болобу ошондо. 7-8 комната бар экен да, готовый бизнес, 550 000 наличка жигиттер келесиң. Короче, скидка бар жокпу? Сүйлөсө болобу? Ооба. Келип, любой нерсени сүйлөсө болот го туугандар, чалып туруп, келип, сүйлөшүп, готовый.